boni pebinum din ade abeto dwa na wagana mamrakune ne AFIA pema hankura de okurumenu otintim ye ni mu no ma kwan se ye to obi sa no a wo so okopie mu abedwako bi wo mane mu ase bedwafie na wototo wo no mano me che vetting committee na wo mo ene bebisa botaye ntia ya de brele ma wukura mu ampa so betumi aya na akura wo sefata se wo ye na sense se wo ye ansana emra na ma kwan na afei aban ni gina se ne ntoto ye a wo ye no atimi awie mu die na no na beto dwa ne namframam se dom kuma wo mane mu ase bedwafie me trend this fam wo so mo akuo no so no omo nkasa na no makasa chena ana saafo no so abodin afra wo mo no enam se Ghana sa bre ye wa hwenye hiam ne esika sam hye dan nyina mampani enso so nhwe no anya niam mu nsakira wa na adwe so onya ono de ake obebodin atodini no wo mo so be kire ne pa na no na me rafa nyo market Alexander a wo ye dom dodo no ba de ni na be de akire wa ba bonten no so chem se hwe ade adom kuma ne en we ne sei Yanwa ne sai pa na mene amanyosemu pa totofefe ba adwuma no ono mo ye ne sa no wo mo nkeka no ono ma na motu akire se wo mo nyini wa amanyosemu yenti Alexander Fenyomakens. What our respected colleagues have just done this morning is simply to disrespect the Constitution, and I will use very simple language. Members of Parliament who are supposed to demonstrate their independence and their ability to look into matters that come to their attention in accordance with the Constitution, see headquarters, through its General Secretary, directing members of Parliament to reject the nominee. AKYEA anadom kumano ba no din foforo watu din aboni din afra no eye kesle ato forcing and watch mu say baby Ghana yegina sense yegina mnabofo achi ye hia obi aso asa me yedwuma medisika foforo bi ani ento omo do omo nkasa veten no so omo nkoso nkwankwa ye de oso no ye wo mo beko na mmom so omo beboa pa ani mpanifo adwuna ko bankurom age eye no minisi ya bo wonu mu din afra wo mo na tumpa de We strongly believe that the state of our country calls for an urgent rethink. Our concern emanates from the fact that our economy is in serious crisis. Inflation, as we speak, is at hyper levels. The cedi is trading at over 20. The cedi has depreciated over 20% in the last 3 months. So, Mr. Speaker, in view of the economic challenges, we strongly believe that in as much as some of them may qualify to be ministers, we humbly urge the President to have a serious rethink about the nominations he's made going forward. But what we will say is that take part in the nominations, and then obviously it will take part in the vetting, and I think we'll have an opportunity to vet them. It is for the nominees to convince us as to why in times of this major economic crisis they should accept the position to be ministers of state in a very large government if they will not consider the need reduce the size of government. Mr. Chairman, and I hope that the vetting will come out with some of these concerns, and if they are convinced us, we'll take it from there. Adafo kesi ya to force na de to dwa kire sa huye hia bremu pa sa mampani akoyi nipa na wo bisasa ye bia sa nipa okoyi wo mudia no no mna fama Ghana won man ko bia wo de mra na nim twetwefom so fa mra nim ntwefom e che se wo mu nchen mra no kwade o mo beko na mmom mo besra sa ba ni hwe no asarem bio ne titu mampani a wo bo di ni frɛ ye no enhwe sa ade a wa ye na beboa anase emwa waso bi nkase pudi onsimi ye ne dwo na mmom ehye obi abetwe ne nkrante ne nyina agina nsama dom kuma ne de tu dwa no pɛyi se mpanifo amampani ayi wo mo no wo mo nyi wo mo ntumu nne anyi wo mo ntumu kyena e wo vetting committee no so mecha do so ko wo mane mra so bedwafie e fa sa mpanifo na motu ho e na afenyo market nsu kyere mu se wade ndi se manyokuo no wo yaw se wonu munam kwa we supetumi na nsoso de mrakuni ne pese wonu mo ye no wo mo empese wo mo be case ato for say wo so wo mo mpere ne e na o ma pere kyena kwade o mbakọ na nso akire nsem ye wo ha no ma bi ni so sese ye hwe ba bia so ade bode ho ne bekọ akogu Yera kwadwobo nsu ye nyina anim se ye kopie mu wo NDC amanyoku mu a
waturo num tuo se tu ahenefo ne asi ahenefo ento abama no na woni amanyuko no enim ne bia wonsan emeyo mampani e wo Ghana memu na enede woni nsentrofo akasa na nasem nyina ni sese kopiem wo NPP amanyuko aban a wo mu ebu e wo Ghana memu a na so afo no mu doso pa wo mu edoso isan semprempre ababetodwa se aso afo maako oha eni nsia ena wo mu nyina ebu omen na no no ababonten di tudwa se Ghana ye yo man kase ben ena sa media so afo buburuja se ne kase mu okirem di tudwa se anya hwe kura no se Ghana ketimi nya so afo be se dusia na se kopema dusia num kura enke no eyade a ebeboa pa na ehwese ne economy esi ebu no depa senia trogwa yade sebe abetie siso na ekro na di adenchicha na asoafo bebre yi a wo mo ho no ede ebe mpa na wo mo ye wo se se kaban tie na asoafo e ba be se adosia eni ensia na wo mo ho kakra no eba afem a enkebeboa pa ne ya wo hwe a Ghana yisikasem nyina yiye na asoafo bebrebe we no ede be nkra ne de wo mo enso eye sene aye nyina enim yade a kwaku ahodo ankrankra ahodo bi a wonim sikasem e wo Ghana memu wo mu nyina akasa fa soafo dodo a Ghana mampani na ado danko akufuado wode wo mu bu eye Ghana man a wo mu gidi yese edoso dodo nti kaban eteso a nkebeboa yewura kodwobo nsu sei no nso akire na dwene afasa ansemi enso emu. And with economic stability, I'll put in what you call industrial agriculture. Now, when all these things are achieved, this country will be better off. And also, we cut down unnecessary expenditure. And also, cut down ministers. The moment we have about 106 ministers, we can bring it down to 60, 65. You can't just rush into cutting it down, but you go into one and you go into two. So you start with 65, you see whether things are going, then you bring it down. That is the better approach, and unnecessary expenditure. And this is what is bringing us to this point. COVID has come to show us that you don't have to travel with entourage of 10 people to UK or to Germany for a contract. You can do a Zoom meeting. They will email the contract that you've discussed to you, send you pictures of whatever. Then you look at it, you sign it, and you courier it back. It saves us a lot of money. Penisi ba kofo nitrimu eni adwene eno ntieru akwadwobo nsu eno wonde odi sansusu ye emeban na wo chirim se so twede ampokwa nyankopo boa no no yeru akwadwobo nsu otimbe ye mampani Ghana memu a asoafo wo mu abro so kra no adusia num eno wodo mu bediri medie e wo Ghana man emu adofo ye bowura nwomashia atena ye ho na ye kai wo se wo tie anwumre no nsia KASIEBO wa AGYENKWA 101.9 kasafidie so na nsem no na ma be fontenta video Facebook no so ewo AGYENKWA FM Kumase 101.9 AGYENKWA FM Kumase 101.9 YouTube no so AGYENKWA FM live and our normal test line no 0204 905655 so 0204 905655 so na yemwura nsem ne mutawo Enwumashia tena ye na babonti amakasamafo edema wonom eyemira akwasi kwaten na akwasi kwaten na ekyerkyeremu yi wo bra ye ma ekwatwo bi nsi nsohwe afie twam ne wieye na ewo se wonom toa wa adesua so nti no entoto ye ne hyehyeye ne anamoto bi aba na de ye friend say ye computerized school selection and in placement system no enam sa yo so mamofra ne de make say amanebo enwumashia tena ye ne de aba wo bokyeremu a Emofra no benso hama bupedio siankono achiripo aduonu nan ana placement no wonu manya bie na woni anya bie no awofo ne susu manya omwanwa na ebi susu nyu omhoma ne ntommojam ni nyina ne se wo ba ne first choice a wo fa ye no obi second choice oba ne second choice a wo fa ye no obi first choice nti akwaba ne sa ye fa free die frase na ye de akwade atoato aso eno na ntiase nhye da ma wofuo ni bi mu ammo mu hu sade ade ne te enti ye dodo na so mo ma enya school enti apem omo se empem ye wo mu gusu a ye de wo so no mo ye entoto ya wo de wo so no tutu nyina no sade be ya emofra ni nyina benya school no no matumi akọ school akosua de a awofuo ne pese wo mu esua no yenko na yentie mirakwasi kwatin. For instance, the system was able to place about 69.24% through the automatic placement. And
So what essentially it means is that the remaining who were unable to match any of their schools, the system will not impose a school on them, because there are a lot of factors that goes into making a determination into which school you go. Some may want to have association with certain schools, some may want to get closer to family and other variables that contribute. So what we do is to give you an opportunity to go and select a school. When you miss your first choice, the system obviously will consider you for your second choice. But remember, at every point, your second choice is also somebody's first choice. So it is possible that by the time the system brings you your second choice, it may be full. And watching a Mama Cassandra Chumampofo. I will know that na ye kasa shem toto ye Emma Bibia kwaso wano. Oye penipa wadano so ababonten. Ana wo kire se Ghana Education Service susu gusua. Wama wofo na hu se placement system no wamu gusua etu ho anamo. Wosi ye nipa ye fidie so na ye adwuma. Edumre bi antawantawa kakra ne nchinyosho beba. Eno nkire se asi anase awie mudie. Na mo behwe santoto ye ni nyina se be ya. Emofra no nya tosom obi a ebenya suku akọ. Allow their wards to attend the schools that they've gotten. It will solve the problem. We allow them to choose 6 schools. On merit, you can fall into any of the 6 chosen schools. But hey, if it's not the first choice, no school. That's the problem. We should come to a point where we will all agree that out of the 900 plus senior high schools that we have, if I choose 6 out of them and I get into any of them, I should accept. Of course, we have all our qualified teachers in there. We pray and hope that a time would come that parents would also come to the realization as students. We have qualified teachers across in all our senior high schools, and so when you get them, then you just accept it. Ma meno chiremu a wofori be o ma dwen se Senya suku a elmoma no fa ye kaneni e fa miensa ebe wiase so mu fa nsia nti senya suku omoma no fa ye no no manya ene suku no enka anu wacha sa wo ye wofo na ye sa amwa na emum dia wofo no be ye aboa ama santi nyoshu akoso nyina to atwa ne se ba bia bani nya ye no mane nko se mo bi antwe sika nkopɛ de de bape anade ono wofo ni pa bi amfa mane banie mane nko na ni nyina ye school na ye te se ono so eka mu nsem efa de ekoso ngomesua ene ne ntoto ye ne nkankro emu no na wotwetwa mu ene beto dwase kopie mu ewo boko ne mpasua so a na wakosi boko na aba na mrashabadwafo a wo mu efri boko ho wo mu ani anye ho kra eka ho bi ema aban so babonten se kwan fa so esi ye ohene no ene mrakuni na yedibu Ghana ma no ebobra anopa awia kasemu yede tomonim se sa media ohene no yade a court wato mu nsa ede afre no ne wose pani ebehwe ewo eye narodugu ena afi so walwale mabuno wo ho wo munti wo mu ase ya ni nyina ne se wo kiremu anka sojafo okọ na sa ohini ya yakokosi no ko mu kọ no mu akwakofa no ede no akokoto wose mabuno no ene ya wo mu eyeye ene ne ma hodo a wo mu eyeye no ka sojafo ye ntwaso de a ene ho yakasie pa na ka bete afiri wo ma divido we mantam enso emu di eba sa no e ka ho bi ema a sojafo no etwaso na ode aba betu dwase ekopie mu ewo ho a NPP wombe boss wa ho nyina no mabuni asei ni nyina pasa amomotwetwaja ato ne ma hodo mu a ni nyina nso entimi emwa na ohina owo mampurugu traditional area na bohungu Mahama a odikai wono ena samre de o kiremu a busumi a iwo munde tosu edunum okoye na okosi alaji sedu abagre se samre de wono ene boko ehene na numu no ena sesei aka ho amakro no mu ache a ebi pene ebi enso empene santrofo ekopie ho no sei na mabunu no senia no mu ani asi abre na wo mu toto ne ma de ne merhwehwe feminist street ahodo mu no okasa ye ede kire ensantrofo. We, the youth of Naleru, we are not going to accept this. And we are calling on authorities that are in charge of this to stop it, because they shouldn't take our peaceful nature for granted. For all of us, they know that Mampuku is a peaceful place. But for this time, what they are doing, we are not going to accept. And if they continue this way, in fact, what they want, it will not be good. We have heard that the Upper East Regional Minister and then his cohort, the MP of Boku, Mama Yerga, and then the
Abuka have said that if the Northeast Regional Security Council failed to apprehend overlord of Mapugu, His Royal Highness Nabuhagu, then they would send their Kusas military people to come and apprehend them. And indeed, we put the signal when the military convoy left Bolga, and we had followed them until they entered in Daleko. We are warning the authorities. We are warning the authorities. The Mapugu, bigger than what they think. The president, we are warning him. Mapugu is bigger than what they think. They should not try us if they don't want a full-blown war. Mebuna Sam Radio, Womo, Wale, and Narugu, and a woman took a cobonsum cassia, a day Akoma, a year, before a Ghana man penny, not Danko Kufuado, and so can be addition my Inasun Chaya when you are born from Krato, you buy, then become on any Akofahon Sembide, Aba Abesomo. Messi, Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding were your hospital. Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. No Monsieur Semu huma yeshepe. Minketa was Mikunia. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. No, but no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance no one. Ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nothing from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for malaria druna. Inyo. No ye na. One ter. Mukuno china nenadi. A brantepa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, you don't know. Indeed, malaria and cold to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. Get the incratway ajatum say ano kwa majiha hamedi me pa chinyi jifo na na majiha hamedi sano doctor amagashi na me kamfo dia ma ya de eya etunya de ote ha makasa no de ha maka ya adwuma enu ne betu ya de na se menue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a ya nyi na tinye maso hwe huna ji atum se doctor amagashi wote ha makasa eye stroke nyedwe ya de na fo miensa pe ode betu ase asthma enu so si manum no otu ase eyam kro ulcer wode na fo miensa Chinyenti ni ekuma bwanso nkronso ye hwia doctor say ne no ntontia waje hahamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor magashi akira kwan no be sadia maw nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor magashi na ko pa ya sa efama no gold ho sensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baby am yemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani amagashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuada edi kosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Rose, Frekitra ni video man ne bisasa ayefro no hyehyɛ no esisen. Bra, wo so abremu o. Tanya manko ne kwaware ebre. Oyiri we die sa otiwa ni hwɛ ne pa. Ni di machi so papa. Aka 2 days pe na wedding ye duru so. Ɛna Keep on the tablets even now on top of them. What me and my wedding case? I don't know. Cold relief. Cold relief. People so no kokoko. Etimi a wan kitenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu so nsu ana so hwene mu asi. Cold relief. E be relief wo ama ho atɔ wo ntem so. Cold relief. Se manhia wa enkambetra oba we mu saa so mo agam hako. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufo Tobinco Limited Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051-38966. Cold relief. A relief mentam so. Arafo ya Simon Wakwa ba biom de moba AGYENKWA 101.9 kasafidie so ma no nsem tew. Nyankopon ya adoma kan nafu anan na afimu pepepe ni Russia Vladimir Putin. Esho wako wo Zelensky Ukraine so. Na ntokwa ne yapata bia emaka. Eti se no anam so mawiase amansam die obi ama ne ho so a.
enam say yeah Russia ya patapenti no nko Ukraine mwa wonuma kwa ma Joe Biden America mampani make us say enne waba na yakopie mu Kiev enu wo Ukraine man mu na wokọ ye no wone mpanifo akwotwetwe nkomo pa ye nyina ye beka ye afie twa mu no bronya busumi ni mu ana Zelensky ye Ukraine mampani bo anan de na ni kire mu White House na ne wokọ ye no Washington na adade ni pusokura wokọ ya ma chese won Congress ahodo wokọ ye bi ni mpanifo hyehyia ye twetwe nkomo na sabre ye America mampani ase ahyebo ene mu ahodo bi on peso o musade bo Ukraine aye million no ahanum $500 million na wachire mu wo beboa wo saa ebi ya kodie ebi ye nuro wo mo de hye asrafo ni kutupa ka che wo mo se wo mo nkonkwode na nanyo no nko na oko na duru wo mo na mom amama bi ta wo no machi we na White House de krata ba abanten an wo bo amane ache mu se free se okoyi ba ye no na ye Russia mampani Vladimir Putin se an we muni ni anwoden eni wo ho bibia enti nko befa wo no se nwa na wo mo de wo abo ampusu anye ya abunabunu afanka ben kwan sa no na ade awusu fufuo bia wani na so na nkwadi nanso oba ye no obehu sampanye Ukraine ko a wo sa fa ne se ama hudu akeke ko ho abomu no bibi ne ntiase bia nya adwumanti wo no mu atete nanso wo ka kire eye Russia mampani se wonyina yie no akwa campaign wa wo bu bedini mpamura papa awa na mu a wa ye so ntire se chinchin na atwa na kyekire mentwa wo betuo no ho arafo ye gina so na ye de adwumre no sia KASIEBO na si ha na na afofo no Gloss Spiritual Herbal Center na na so peso adwumato mpo wa kwantuo mu nsam konkan hunhum wiase sikasem mo hye wo nsam awadie mu jama me nkwa nyina no na opachi number wo bo ase kwantempo no so ti ase 0245 167857 Priority Insurance Company Limited was always on your side. Third party insurance, comprehensive insurance, commercial property insurance. Ye nyina bi ye wo eye ba bi AGYENKWA afam wona anuntibra never bo abra bo ho ba na mansi achi ba nkasa. Friend 0244 562334. Dr. Samuel Amagashi se Magashi ni ho magahoho. Wodi na ye asthma na se stroke na ulcer. Aye henia da bia na ye mu boda duro na edwagra da dwe kukumkan. Adai wonko na ye be ma bo mode bra huhum ne ma ni na ye tu ase macro. Kani police also share ni mu. 0544 580936. AMSO Construction Services Limited was to rebuild your dream into reality. What ye na ye dan afa na peso wusi ho. Mensa ya asase mo mahwem ansa. Wo pesa wo to dan ni house na. Wo pesa ye plumbing works in installation. Bibi bia fa dansie ho no. Wo be friend 0541 578297. Lufa tablet in the suspension. Eye eduro tatahwe ku malaria na ku onkosue nyina. Eye Tobinko Pharmaceuticals and San Ojimo Difrikeo Kanim Rome Castle. Skin City Laboratorium. Wano na ama redia ye fe. Redia ye so redia na hanaha. Redia ye krabashe. Enne eniema na besa ye skin amiye ne ye ho entimi nya de wo se nipa bia wo ye de nyame boy ye wo afrafra mu no wo mutumi ye hye ne ma eye Skin City Laboratorium enku ahodo product ahodo a wo ba ye gibredo to treatment so na ya gibrada da wo kusa so de be ya wo nhye na wo abehu sampa wo mpie no na wasan aye sonko freye wo Kumasi Affordable House main gate ne nhye ni mu e wa Sokori Mampong 0248936297. Yabajo so madrin training ni Crispo na wodi we free fufuo ba o se Ghana mampani tie de nipa bi eka na waso afo no a wo mu aye bibire no twatwa ebiso na temi enso aboa no na minority so ka na yamponsa krofa himfie na wonso ediwe aba wo se samre de NDC amanyuko mu hu papa te se COVID-19 sanse ohwe nia aba no ya asenia wo mu ntehwe wo ho no a na enya de bia eye ni sokra Arafo wefri kwabena nyame kani dwamtire ni di ma NPP Media Communication ewa asante mantam hanom o se yesra NDC minority no hwe
mo hwe ade bi o mo mama mpadi na adodanko akufu ado he papa ne ho nto no wate na de opeso wo yi won mo vetin na ase no enwie mu die na entime mua ema ne ema nyina enkoso wano na oman no enko nanim Ose wachia IGP Mira Ekufo Dam Pare Dr. Lahaji Mahmoud Bawumia ochia wonu nyina anwumrei wo Facebook no so DJ Wapai di mo Felix na wono so di free kumase swame na ose wo se ye jai sa propaganda ne ka no kore sa ba we no record so hono unprecedented Ghana for ye lucky pa say yenya NPP aban na wo mu ne yedi kaso bomu hwe say be ya wo mbetumi aboa ye na niema nyina akoso wano anwumre yi wo say enchia kase nkoma chen wadon kwakwa pia Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia shama babenya wo say nyankopɔ ye adom akina so na Turkey any Syria earthquake no de ekɔ so no awrade we are more bought na assembly more what can teach constitution there that we know ya we are there menkan oh okay na teach constitution the free amu aso de aba no se anokwa and this one no Ghana kra o e ba ne se na mu na mbaka mu adwe bom se mampani nipa wayi wo mu no mo nyi wo mu mfantum e ba ne se na mu anye yie eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na se wadonko Dr. Ochia wo mu anwumrei ami skopele le difrika so eke ono bo ha wakumse toaso wose anoka Christian Nachu oh wa ma se wi asena ye bibio ho wa ma ball bonu wo Ghana no so so ye bibio ho ye nyina ya fose ya atwom erade mfa wo kra ensie yie na abudi frable kuma central and watch mu say eke Dr. Bawumia is coming wose news no dem loud and clear wadanso madaje ni posokra enchia kese nkoma Albert Ameyaw NPP parliamentary candidate hopeful Emma Wanchi Mpasua no so master planner kentampo no dia bay and o se Ghana fo munya mampani na adanko akufo ade mugidi o wane Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no monto anwuma pa wo babogu ho no so wo se economy ne de tie bia be se gyan na so enchia kase and o de ma chief engineer Emmanuel Lai Odai Philippo di Fretemetim Philippo no and I was say antema gestor no enhwe ni mu wazi asafo ni mu and wo che mu se oh awrade nyankopon momi yankasa atwuso pa manipa fa manipa nu atuo enchia kase de mane maame anti Mary Jeniso se jobo so si Christian Nachu wa konkodere papa no wajedi mpanso so na ato ho de wiye bia ye fa na akomam awrade nsha no onye okese wodi mpa wajato ye bompa ye se awrade nankasa won jojo abusua na koma ye do pii we kodwa sempa furniture works was mo news ne damu o wo se krom mu news de ye fa ni agro edusi ya ne ni abrepa kodwo ye so ye da se ami kuspelele makenkan wodi adofo ha na brami ye kwan me ye de mo adwenkyere ne adwaton de na afa nsam wa de be so mo man ni ama no ne no ni nyina asie awrade hwa wonyo kese na won